All India Radio Imphal, medium wave, meters of thum somli point cut, kilohertz against home galani le, FM megahertz, zalithum point ngapan hong kipong kya paite program hi. Tunin Thuthak Lakkhawm Simna le, Kaithawn li lawmte apan Zangta La Ngaihkhiakna dingo. Tunama sapenin, Kaithawn li lawmte apan iting tham na sila ingay dingo. All India Radio Imphal, Ngaihauching Guite Thuthak Lakkhawm sim. Tunin Chief Minister N. Biren Singin lockdown ziaka nik zon na o sun som thei nai lo lam ge khonga mele thil tom zuak district tom apan mi zagiat som khat le sagi te kyanga lon pia khiakna nei Twahuna Deputy Chief Minister Waizoi Kumar, Health Minister Zangta Kumar, CFNRD Minister Karam Siam, Public Health and Engineering Minister LD Kho, Tribal Affairs and Hills Minister N. Kaisi, Agriculture Minister Vihang Khanlian, Forest and Environment Minister Awangbo Naume, Le Assembly Constituency Tuamtuama MLA Te Vakihaluhi. Manipur Social Welfare Minister Nemcha Kipgen akitis na COVID-19 positive hiya mo so ainom. Amana official Facebook le Twitter tungto na again na coronavirus symptom ani khitin kites ngala a result positive pahidan puang hi.
Minister ina Paite ni tamlo sunga ama to kisay khating-ting kihum to ama akin thei lama kites dingin ngetna ne. Nemta kipke na hele enbirancing kabineta numay minister omsunahi. Manipura zanin COVID Care Center tuam-tuamapan mi som kwalesagi damapot sa kinoma adam siyang retin hoilam noto zelin zaa som gugle kwa point nili % tungzauhi. Tuni tanin estate sung pompia case sanga zathum som guglani omlaka mi sangthum zasagi som khale thomin damna nga tao. Tuabana zanin Manipura Central Armed Police Force personnel som lileni telin mi zakhat som khaleguk COVID-19 positive case mo swathakinom. Tua case thaka local mi som lekhatte khwaljin khengei lawahi banwa local transmission tungtona anaveyu hidingin mon mo inomo. Manipura tulalin active case tangkhat zaguk som ni lesagi omlala pandemic ziakin mi som ni leni in sina tuak tau hi. Nagalena COVID-19 adam siang red za som guglali point nga khat % tungta tu hani som lenga apan adam siang red kaltowa zana COVID-19 adam lo mi zaleni te akites nawa negative hivekwa tato gom khomin adam tingting mi sang ni zathum som kwaliguk phatahi. Tulelin Nagalena confirm case sangthum zasagi som khaleli omlaka active case sangkhat zathum le khat omlelhi. Meghalaya zanin COVID-19 case thak som ngale kwa musau toate laka armed forces mi kwale civil mi som lelegok agom khoma mi som ngale ngate East Khasi Hills apan hiu. Tuabana armed forces personnel mi nile civilian mi ni te Riboy district apan hiwa tulalin active case zakhat sangkhat zakhat somsagi lekwa hi bana adam swa zasagi som ge lekwa phatahi. Tamil Nadu zana COVID-19 veithak sanga zakwa somguk lesagi teto simkhomin mi Lakkhawm sangsom ge lenga ten tuanat na veitao. Tuabana state run medical university le Ayush department ten tuato kisaya joint medicine research bolkhom din thupok na lauhi. Home Minister Amit Sain Maharashtra Draigata building kitim poyasak thu na satakin puang. Mr. Sain National Disaster Response Force NDRF Director General kaya nga ay theitana kitho api na pedin thupiak bol. Aman building sunga omte kwapeo abit veko ade isaktu puang hi. Minister for Road Transport and Highway Nitin Gadkari in Tunin Madhya Pradesh 45 highway project songphom Ngaihkhiakna ne. Tuahuna Chief Minister Sibraj Singh Chauhan hunuk tuin panghi. Tunia dia Thuthak Lakkhawm isimkhiak thei hai tenga hi. Abana Kaithawn li lawmte apan main tuana po pale ngalliam zatam silai ngai non dingo. Pale ngalliam zatam kulsin sambang zaltahe ana kamni lunta kuntoy tungsunni sa kaiye Panku pale ngalliam zatam kulsin sambang zaltahe ana kamni lunta kuntoy tungsunni sa kaiye Panku pale ngalliam zatam kulsin sambang zaltahe COVID-19 dona frontline worker te na sepan pi in la pa toy dan siamin thuzau the zak tu in pangken thubel chian dol le thudik na theina ding in Ministry of Health and Family Welfare website apan la zil in la
COVID-19 the jak tu in kwa ma ngo ken COVID-19 veidam kikte ten bol mai loin thu hoi le maban lamet na to han thon zo in heinat na ve kha le quarantine om khate min hi na veng min te pholak ding a hi ke thu swat tu Ministry of Health and Family Welfare Government of India
Sil Kaithawn le lawmte apan main san nim la ingai non dingo All India Radio Imphal Zingjiang in Thuthak Lakkhawm Simna le Zakima pan la twa le ngai na bana na ong puan na inei dingo tuni taklam dakli liminit som le gin to kitonin ihuno beita munchia paite program ngai tengteng om nom le mangpha